pisa ua tuli matu le lua fe smono e tuina tu i tanga ta o frente fa lo se polo misikele o le lei e ia la to ta longa o se mai e smari to sanga sa man malo le pinsiliva ile ta longo si singa o me mafa mo tu pulanga tel voli to sanga nei ale langi le tulanga about why ile te mine ile rangi ai tulanga lua ta longa malo le ta pulenga o lo ia fa mo nga se mai e tau sinio le ta longa malo le ta pulenga le lua fe mo le rufuono e Glasgow Scotland mai ola tau mo foi e qualify mo le ta longa le impecca Los Angeles America le lua fe mo le rufuvalu ola mo se mai e le ons frua fe ta la mo ta longa le impecca le lua fe rufulima le lua fe mo le rufuvalu ai o one hand ola ai mo le tos frua fe ta la mo ta longa malo le ta pulenga o le lua fe rufulima le lua fe mo le rufuono e Glasgow, talana na yaso, mai Aotearoa, Nisila, manuia le au whafonga. Radio Samoa, tasili mai vatolu, amo. Radio Samoa, tasili mai vatolu, amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Le whaitawina le upo le poto, moi tātou le nei tai au. Mau mai le tusi al pāta oto, lona mata upo e lua lima. O whata oto fo nei a Solomona na si itia mai e tangata o e sikia le tupo o Utah. O le mamalu le tua ia na tia ai mea. A o le mamalu o tupu ia su e ai mea. O le langi e maua lunga lea. Male lalo langi e mau lalo lea. O loto fo I o tupu e le masu e su eina. Ia pātea le oto ota I le a rio. O na mau ai lea o se ipu mo le tufunga whai mea ua mea. Ia pātea le wā mio le anga I luma o le tupu. O na whātu mau wina ai lea o lona nofo ali I le a mio tonu. Aua e te whaaliania I luma o le tupu. Aua fo I e te tui I le mea e iaia le sili. Aua e le lei o na whai atu I a te oe sawia I lunga nei. Ai le anga o na wha mawalalo ina oe I luma o li I. Wa e ba ai I ai. Aua ne e alu whata alise e whai le whi naunga. Ina ne I wheme mea I oe. Pea o I lona I unga. Ina ua wha ina oe. E lea lua te tua oi. Ia whai la o lua whi naunga. Ma lea lua te tua oi. Ai awale whaali atu le upo whaalilo. Ale tasi tangata. Nei whaalu maina oe le ua whaalongo iai. Ona le te alea ia te oe ona tau leanga ina.
o le upu a whai, whātatau, o moli i aulo i ato a rio tongi tongi, wha manuina, o le tangata wā o ai ma le poto i ta linga wa wha longa mai, o le mama aulo lea, ma le asoa aulo le lei, e pei o le malu luor ki ona, i ona po le sel ngā saito, e wha apea le awe fe au wha maoni i e au ina o ia. Nā te whapo i sia mai a nganga o nāri, o le tangata ua tautala tele i ana mea e fōai. Ai pe pelo, o ao mamatangi ia, ai le aise ti munga, o le wha ato toa e wha leo leo ina ai le tai, ma le lau whaiva fi le mū e ngau ai le iwi. Wa e maua ea le meli, ia e ai wha tatau i ai, ne e ma ona te le ai, ona e puwa i ai lea. Ia se a ona e anuatu i le fale o le lua te tua oi, ne i musu o ia te oe, ma ino ia te oe. O le tangata ua mori mau pe pelo i le la te tua oi, o le ua tongi lea, ma le pelo, ma le u whana, e ma ai, o le nifo ua ngau, ma le vai ua mapeva, o le wha atua lea i le tangata pe pelo, i le aso vale, o le ua ame ese le ofu i le aso manu ulu, i le male vi neta i lunga o le neteri, e wha apea le ua langi ni siva i le loto ua wha anoa. A whai e fia ai le ua ita i a te oe, ia e whawhanga i a te ia. A whai e fia inu o ia e wha inu i a te ia i le vai. A wā e te aba e ai malala ola i lunga o lona ulu. E tau via fo i oe le ari. O le matangi mai le itu i mātu e tupu ai uanga. Ma le laulau whaiva, whātua upua e tupu ai mata ita. E le lei ona nofo i le tumutumu i lunga o le whale. Ai le anga ona nofo ma le whawhine e whaamisa i le whale tele. O le vai malu ulu i le tangata ua lai loa i le fia inu. O le tala le lei lea mai le nuu mamao. O le vai puna ua whaanga epu ma le vai puna ua whaaleanga ina. O le tangata mi o tonu lea. Ua pa ui luma o le ua mi o leanga. O le ai tele le meli e le lei lea. O le su enga foi o lola tau mamalu o le mea e mawhatia ai lea. O le ai ua sofia, ua le ai se pā. O le tangata lea na te matao fia lona loto. Upo o le poto, mo i tātou i le nei tai au. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Toli maya oe
manu e paia e sili o Yesu. Si pongmani aleluia worship te mai o tau pa mai atuai. Pai tau mino le upo le poto le nei tai au. Tātou Fiafia lava e talia o piong paia lo tātou atua. Sulu i o tātou vai o le mama lama i o tātou wala. Taita ina i pea, tāpsa ina i pea, lo tō soifua lo tātou wola pale nganga. Pongo le pai tau mino le upo le poto i le aso ata e au. Moni ai lo tō soifua mo lo tātou wola i le anga le lei mai o lo tātou atua. Taimi tū lai mai lua su liva mra bidute wa te ai le tū lai iwa. Tau tua pa uawa le Radio Samoa por klame le Fiafia Mai show su tu lang poise uso talenga ya te tia pa lau tusi nisi o pupuanga lo whengai po le uso bane swapa stain po toi po i mai lana tau tua ngala bon mori fa maloma pa tai sunga ni awa o ya ta bai meni ya la tau tua mtabela mo pa tua ya ngan mana na tasha mai lua le ne tai au ya sanga wenga mai ai po la mar bi ngai le tua nuia po ya tu mo ta malawa to po mai po la tau tua sunga ni awa o mane fio ngai ngan mana pa tua ya ta tasha mai lua ile aso atao tato maputo se ia pa e po se taimi o le oli po le spululua e an sui po le on port lenga ia ponga mua lenga pa le sala pai se mon francisione pe atu sai mo pa mo le ne aso ai tonu lo mo rian mano tato tonu e le se ni ele lo fo le ni mo le pu mai le ato tato tonu ne tai au na yo tamana yo tina ia mai se lavo to asina sina i mo to malawa le au pinga venga to tofio lo fa no no ia wasa mo antai au o atunu o mamao he o lava se o pito i titi te tonu o loo manuia lava i tato uma i tau singa au lofa lo tato tua ia mesa lava o lava singa i le aso fia lava talo loa i ane malu le atunu u le anga i atu i le tu ma le tu a mese o lungo ana i le paingo fia i le ulufafo ma le ulufale o uta malatai o tapenanga i masani ai tangata malana i pai awa lofa le ni e awa li tia i me oma ya sa oma le suapa mana malo le nao Yesu Keriso mi ngao mana wha alo alo tau wai tau wha lofa atu wai wha ta lofa atu po le tau tua wha uawa le Radio Samoa so lima e va tolu a mo ta lofa lama wha ta lofa mano le atunu o lo whai malanga mai le tu ma le tu o ke lope ya misa lama si o taha tu atunu o i Samoa la tō le tai, la tō le ala, la tō le ea ia lo tātou atua, tātou wheiloa i manu, lumo nuu, e lo tua nuu, i le anga le leo le matai, o pia i po, ne atu nuu, ono puafuanga, ma la singa, o tu ua hai atu nuu, o lo nopia iai, manu nopo ai, ia awa ngai mai i au toro ne, ia leo tātou maputai, i le anga le leo le matai, le alawo tau nu mai, o tu le lata fo, le tau mapanpana, taimi ma nei ia, pe tau nu atu fo i le weekend, ia usui mai fo, le daylight saving, ia o tātou anga ia toi fo i mana tua, e anu luman kako kimi pe umma le whai kula oile ai, ups, le ai a whai kula fo. La ke ia ua whai tu, ia ngari, kusau kako o sia mangiani, tasi le tu la. Le ai, me ese le whai tu la, wha fo i mai i abisi se fo i se se so ia, kako o fia le leile li. Aua fo i, o asa umai a langa kaka soifua, e le leile li. O asa uma lele li. Ia pe ngala fai kula. Ai o ko resi kula. O suia ia le ai. Fo i mai na fai a tai so. Ar fia le loto. Mo hone ia mano. Tātou mā putai. Tā pa ilungo pe au ngaru ea. I le tautua pa wahu. Ale Radio Samoa su lima. Eva tolu a mo ta lofa. Ta lofa lama. Ia la vostai me toi te liu. Fai ngā malanga mpofuanga. Ia lofa le ni. Manuia lama tātou te maputai, ia o manuia foi tātou te ai, la paisa lamo, leo a le li lo fafo, ma lo fane, familia le li. Ia te tono le tautua whaua le Radio Samoa, tātou porklame, se iwa vai ko ia, po a foi a ngor ngai aso, ia pai a le, ia wala foi, kiki whaku sa o makuti, ia, ese lovi, mana tua. Koke si la fia de melenga makua fa le kungu ia le o place ka ronga muri ka ronga le ke aku ngai tuana atu nei a o mori kiki fa ku sa o e kuti o inganga makua la vea ia ma le all blacks wa wole do po fea o nga ia ia nga le pomo a so pelika pele le aku ai o fa kasi ale back o kukusa le le ale back sa pelika
Mare lako fo ki sole pe le o ka pare afi bani pa bonga o ingala ngama ko sorry pala isa o pelika. Kiki wai fa ku sa ai kuri. Ia e palasi fo. Wa sa por sa pelika ai ku ia yang yesi. Pe le ku langa fa penga bola se va ya ku ka ku porga. Ngare kiki fa ku sa ai kuri. Ia ai le ma yang waru e u ma por kalamber ne yaso. Io se ngaru wenga mai apa ye de Rungi ai fa maongi fo ila ko kuar ngi yaso ane lama mata tu pe lungor masingi ngai ya wale fa ko ke masingi ya so uma masingi po apor kala me fa nga solo e nes ya mai e po la sa tu ane ne yaso ba nga fa lo fa tai lo so ya sa ne le kasiano ya sa ola va lo so ai wanga lunga ka ma pa la os ka so ya ti ai asiang e si uso ya pa dar va so ile sungai apani I ya tausanga pangaio marpatua o lo maputa mai me Android I sini Australia lo patuzo ngaro wafe mai ele moa le usu a dele kai au elinga ia ba pe a sawa mai sora ku ai awangi pa pe do I mai ia le po mo ngai sisi pengi e maka kia lo patuzo pani tausanga pangaio ma lo la maputa mai sini Australia Ia pena po ia sanel kasiano le ngata ilea aso pe sio Josefo ia malo lava fa tai le usul tai ka ko fa malosia o le fa malosia o maraso o mo kai fia ai fa no ia ai le usul o mo fa no ai ke le ko mo ala ia I manuia la singo le nia so la to lungo le wala o le fa manatua ka ko ke le fonginga ka ki nalo fa mole please ka ke la lo ki pung se kani ta pa o che mo to malo e leo se fa to nunga ku ala lo le radio Samoa mo ta to uma e oi e le pa pe ka wala ma ko fa ngar ke pung ki lungo le wa ya fa pe na na ya lofa ta ti ala o telefoni la lo fa o che mo to malo tani ta o le lo le mo le pasia mo ni e oi ta o tele anu le mo le pasia mo ni le lo po ele sa o matau ngale matau ngale ke ia o pa oke wa le lo po ele sa o kamanga fe o I lungo mo kwa le loa le mo li lang me makanga o kamanga ia pa o to le mata la tato matango fie me oma ta o po tanga I man mala I fa I lo lungo la bana le se lungo tu la fono mai mo fon nga ko se la yo a me malo le sala ia a tolu se langa ka uma fa le fama si ele uma pe le lo pa ke ia ia pa tai lava nai mau tunga mare ainga le ai ele o ku ia lo ma no si va mo le nai ke le lo le wo le dia ai se sa I dia pe io ko I lungo pole pe le wo le ska mo ke kia ia lo pa tai ia sanga ma no lava per tu ya e se ta tang mo ma lo le uso ta to le fa ma no si lava ia e mo wai ve sili ai nai musika sa ia toi leo le tau tuar ka mo Victor le Tire World Autos Limited ia pe aku sai mar fa mo Radio Samoa. Taslima iba tolu. Ama.
Everybody say yeah. 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 Say I wanna make I will my fapaling. Let me go on my music ang kamaki. Bay fai la mu my music o cafe. Ela my I'm so mating nila o ori. Say I wanna make I will my fapaling. Let me go on my music ang kamaki. Bay fai la mu my music o cafe. Ela my I'm so mating nila o ori. O e ke la ne e la se. O fe fe ka e pinko vangile. Vakasi la cavale. O e ilo fale. Ke la ne e la se. O fe fe ka e pinko vangile. Vakasi la cavale. O e ilo fale. Se waka 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 eh. Hey, se waka 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 eh. Hey, se waka 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 eh. Hey, se waka 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 eh. Say I wanna make I will my fapaling. Let me go on my music ang kamaki. Bay fai la mu my music o cafe. Ela my I'm so mating nila o ori. Say I wanna make I will my fapaling. Let me go on my music ang kamaki. Bay fai la mu my music o cafe. Ela my I'm so mating nila o ori. Say la pulang ase va may faatama. E pupu ay longolang may musika ya taktamana ijamana. Pulang ase va may faatama. E pupu ay longolang may musika ya taktamana ijamana. Say waka 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 eh. Hey, say waka 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 eh. Hey, say waka 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 eh. Hey, say waka 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 eh. Say I wanna make I will my fapaling. Let me go on my music ang kamaki. Bay fai la mu my music o cafe. Ela my I'm so mating nila o ori. Di balilay mabayo makaulele walau lawa kang akamas asaw matawa course di meng siya kakaw masese may dungon follow ay fa flow ang Samoa inalaw king of master maso ako cooking king ang CEO fing may malak tele o ay labing mo di may ilaw di ko ka kay ngulaw pa Samoa le a festival na makafang am liw ay lasting by war kakafong ay po ako power me ye mo king on pula fong ka manulo magwai sa ngayaw may law karangwa Rui man say waka 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 eh. Hey, say waka 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 eh. Hey, say waka 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 eh. Hey, say waka 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 eh. Rui man say waka 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 eh. Hey, say waka 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 eh. Hey, say waka 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 eh. Hey, say waka 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 eh. Say I wanna make I will my fapaling. Let me go on my music ang kamaki. Bay fai la mu my music o cafe. Ela my I'm so mating nila o ori. Say I wanna make I will my fapaling. Let me go on my music ang kamaki. Nalo pa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialo. Awal suya ngila wa rekio. Ai eva mai na se fu lima iva kon. Amor Radio Samoa. Bebela Eva mai la ia le alfa I mai otara. When you see your malaki, chick Helena wa okay. Eva mai la ia le lava o I lau fika. Avea lava o le musika. Le mapu ai o tina. Na ia paanga, ngi vai vanga. Moli atu le nei pese na I olo paanga. Le ngata ia te roa,
fa pelo langi atoa o mo o ngai pia tau tua mo e Samoa e ala i le taleli o le musika esa wia sei e fa pia mai a ita eva mai la ia le alfa i mai o Sara wait to see o malai chick and no okay eva mai la ia pia lava o e lau fika ave lava o le musika e mapu ai o tina le mapu i tinga papi pia inai o e ana musika mali e musika ileva pate ai lo vai mai au aluenga vai ai au fica nei soita esa wia wo pia va ai atu wa sila eva mai la ia le ofa i mai o Sara wait to see o malai chick and no okay eva mai la ia pia lava o e lau fika ave lava o le musika e mapu ai o tina se fai mai o le nei party e pa o le nei party ai asu foi o le musika e pisa le na party baski mai lo i le mapu oka ua afu so mai lo ma le mix low so singa o lo bafu se fai mai o le nei party e pa o le nei party ai asu foi o le musika e pisa le na party baski mai lo i le mapu oka ua afu so mai lo ma le mix low so singa o lo bafu eva mai la ia le alfa i mai o Sara when you see o malai chick and no okay eva mai la ia pia lava o e lau fika ave lava o le musika e mapu ai o tina eva mai la ia le alfa i mai o Sara when you see o malai chick and no okay eva mai la ia pia lava o e lau fika ave lava o le musika e mapu ai o tina Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngau si tutono New Zealand, wha a pese tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aviai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu. O walu se lau, lua, lima whāwalu. Talofa lawa, ua mawhai ona au wina atua tātou whasanalaunga o le pālota o le lua whelua lima, ona o le langlong mai o le tātou company tāwale o le Enterprise Motor Group Manukau. O lo ua wha wau le mātou whapitoa, whaingoa ina o le Enterprise Smash Prices, a mata mai i le awhi tāla e o atu le tolu awhi tāla cashback o discount. Tele wha maa awenga, so mai i le 515 Grey South Road Manukau, o le veni i le Ovar Selau, ona tasiono whātasi walu. Enterprise Motor Group Manukau, o lo tau tua tātou atunuu mo le 5 tausanga. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi lima i vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Taimi tole mai su lima bi lute o Natano le tula spulu. Ta spulu te vaponga minato tato tala i vai panua a lewa tonu mane pionga le poli o le Tire World also limited. Ia sunga a vita e le to taupa i loina vol ne uso. Ia me se lava lo fa pena na pa i lo mai pol la tou tua. E leva yaso, ma leva yaso. Ia la po se tala le tato anga et fo i le tau mawhanpana, ia me sori wha iungo le neva yaso, se pa stala o pa pokore manu le tātou tunu. Ia, o poroman pa talo batu ia o reuso, vane o pa ia mo manu lo pianga le pule, Victor? Ia, se foro le lau sunga teito, maro lawan, sa i maro tau tua, pataro foi lau tapuinga Samoa, pe ana whangononga mai mitai au, ia maro lawan, sa i maro whamalo se te tau. Ia, e kauro le pule teito, ia pika ke fifi, vanga di au. Le ai se me wa ka wa ga ver pa lo
o lava po ilo ko kua la tau I tono po ilo le ngā ia e whape ngā nama o le o wa ngā nuenga e muri atu oi e ngā po kofia oi ke pure mai ngā o la vele o la ngase ngase ia ke mai ka ia rupa o le ase kala mai ia wa o ngā kisira pia ia o mau pore puru o mo mai masang ia okay ai le ko viki ia e ko viki ia puru masang ka vele mau ka ku su mo okay ka ferisu ia kali ia ngai pai lai ngado lai ba po mai pe le ai ngā do ngai ora ko mai kara ngoi luma ora ka ka mar pa ko ko ngoi mar pa me ora ko mai kara ngoi luma ia o nga du nga le ile mpengo ba o ia nga nga le ki ke ro pa ku le do tua o pe o la pa ia cho vai vai manga ia ma no nga nga le Victor ma le po ka pe lo ai foi ia me spo le no wa le ka uma pa voi pola os ka uso ya lai ko nge ke wi ko ai ma ga ya ai la foto mo so pinga lo wala tu no malangang pa lo Victor ya fa sai to mo ma to no ya ma ta tele ta to po kesini ma tua o nei e fa ta dia le ta to pa o so di ma seni ile ta to fa kesini I wa tasi dua ta la so di ma ko ti so le ta la ni ma seni o nei ngalo sai pro app ka text ya point no ta so fa lo e mo pa uso di masene ta pe to ta vale fa ngai na follow up the page fa pe show up the page to rosa ia ba to from kesi o le LPT I va tiu kalama ta interview dua so va du sala I le masene o ngi ngalo ia lo sa foi ma no me te no ta to sei e te man maro ko si data fa te maro sa ia ma to ton la va to pamu ia o le tato a whare inginia, mato tuatusi, tasi de matauru sta make go whalero sa, I pia batu ta avale, e hapengine whare tonu, ia sumai ta tanoko na iso sa momo se so swani, pa asino mato full service, pata whole le lisi no ta avale, po tato full wili, go inisi maurunga tole lisi, pa asino foi mato le pari lift, ngata fo lea o le snoko, loi pu pasta, si kisai na wala mo e mato, e fai mero ki filinga o tato o loa na sai whenua ato nsomi wa yaso a ruasu sala, I le veaso o tato pu pasta, ma se fo le tato snoko, e fa pi lava temi lava na, e tato fleas, e ta pia ule pasi pe para wo, e kere pa ua olo ta vale. E para wo fo na lu ruasu sala te tongia, fuk marama noa, e aso wa ina tewa noa ai, pasi no te para wo ni a mato, e ma fo mata avale fa atau, na ko te su mai o le fo e a display lo ta avale tunga ta tolo tua e fai lo ki filinga a su ta avale la mo ya ma tau ki apu SUV hypercars ya ngata fo le o ta to fo wili a o le two wheel drive four wheel drive o ta avale mo na teu mo fo na tu e pa o marcas o le snoko o le pool pass o mo fo na disi ya le se me ke por eso fa ta o mo na teu a o fo na modify ava pe fo ni situlanga fo ngale a ki le o manga o fo I siki me ko le alu e ma ko su ia ki sa ora fo e ti ki ku I ka ko pa pa mai ke ya ava pe to e si a fa lai ya su mai o mai do le tene to no ma singa ro tens tene a para so sa I to no ma to pa ta vale ya mo lo ke sta ki ten mo oi o le numero le telefoni o I va lo ki tu pa to dua lo o le sa to fa pa I le to atu si tasi fitu suru a pe o ta o o tu wai a va pe te lo mau ti no ia su mai e le vana ia lo sa mo ta no mo se so sani fe fo tu na te to tau e ma lo tau ma sani ia o se ki me kla lo mo te min nei a se ki sai fo a masa ma se su lima e pa ile do su do vai dunga mo ta la fo ta to fo widi fo ta to pa marchas a masa ma se su ta si na to titu ya pe mai ko se yo pa ula fo mo lo widi a sui po faru ta ba uri le wala ni a fa no ba tin ga na la u la wi ala ni ya ole wi ala ya ma fa sa po ta ba a se skin la ba sui po ta ba ni to lo mo ma fa ya la wi ala ni ya ole ta ba ni be aso ni sense na ba no fo le to la fe sulu ta sanga na le fa di matala pe mi le aso pe ai ka su sa veng ya so veng na po sa veng ba no fo ya ta to ben mo le ba ya so ke su ma ya ta va fu ta va le o pe na fa so ni tin le ma fa ta va ni ya ta le ta to si pe hasta pe le pai ma tua su va no ma si na industry
tunga matu finance and tongi ya ale numero le matu telefoni o iwa rufi tasi tolu o para au mai mase sosani o le terminate of tele va taito ya o matu loa o mrio fai va ton ni ka so fo mai mani fa tailo Arova tai ele ise tai me o wale o mo atu ta vale foi le e pata watu ma to pata mai ele ise tai po le ta wasia sia sa mo ta to compania Victor e wana o ya silpia me na pa mo silpia le atu no idi ai ele o mo ma temi nei ki rango so temi o no pa no fola i no ka ko ala ya tu langa na tai to ya al temi lawan nei ava pe ngai ka usa usa ava pe ngai so ta val ya ka no fo i tona ta to fisa mo se so swani ya me fo ka usi tu na o mala ava pe ngai pa bila so swani ya sumai ya mo la so swani ya mako Maro tai Victor maro mo te pena ina ta report i nei tai au mo se temi ta maputai ya le pele i la unga wenga maro tau tu atu pela mo pa atu te mi tātou toe o au anga nuenga wha maoni muri muri a te oe e masi o tōro ngā nue tau tuare te nuu wha maoni o me tāua lea lo whātu ngā ruenga o tōne yaso e me sport vai yaso ma reu kei wanga e tu ai ia mo te mne lo whātu Victor pa soifua ia ia whawhai tātou ia soifua mai mamia ia soifua ai soifua Stunga ia Victor le nā o lo whapena o nā tau langa mai i le Tire World Autos Limited e le lo tal noa i le o iwa loa fitu tasi tolu manga ya maua le o iwa loa fitu tasi tolu o tasi fitu o pia tsarauti o tara maua le lama ina tautar no ya Victor lau lama ngana matango fia i mea uma pete anga i mai po i le tasi lima tolu i stama ke rauti loa fitu pa tolu lua o lua fitu pa tolu lua o ina lai pa ye mo meo ka mele pang singia la to lesi pa ngau la to fo i ngā nuru e ai, ia e tala noa i turunga o malama o mo po i a ta male whaatau watu, ia male trade in, ia e manino a mea uma, pe a tala noa i ai, tala noa po sunga ia i a kopo, po sunga ia a maikinga i na, ia e mo leila mai lau lava ngana, male nganga whaanoalo. Lua pitu whaatolu lua o, maua i la tau. Pitu minute o na tāne o le tula spura, o minau tātou tala i vai whanua, ta tono o lo umnian manu tātou tono, o ia o le usu ai atu i whiau mga nuenga whama lo lava whama losi pe lava no pe atu o lo whama losi e te pia o lo whama vai te whanoa noa pe ngai po ina ialum whanau i ia o mano longa mai ia o onga ia tamaiti na ua pe ngai o tō ma po whanga mata pe nanga o le aso saha pae o tō ia le lava o le apo se whaatonunga na mai sunga le pai pe au mo fa tua e me so fa ya nga sa ya tuli le taimi a ta uma ya le aportolu ya o le aportolu a wa po i o isi a tai o finga nga e alu le taimi on time lo kasi ale kuna kasi le tula ma los por minute po il fare e o ma le fa e pai asi manu lu ya o to tamam tene a nga ya tu le manu lo to ba ve o le fa sa e o le o ia aua foi ia tapenanga o le asa pae o whanau ia maranga whanolo mātua to alofa ele o soro moe au ko mā kuorwha ia a whaianga ngai ka meki au tātou ia ngā lai whiu ngai whaianga sāma mātua po ile leo o le aurotu o lo whaatari mai ia e o aku koe kiki umanesi ia le lamar tāpen pena mana ia 5 minute ona tā leo leitu la e spulu tā spulu tu e mnau tātou tana i vai panua patara pāti tinga ia leo ngā upu tō muri whapateitere lava leo ngā upu tō muri ia manuia po e o le tinamara i ngā lee ia e mes po i po fuanga po o le vai yaso wanga e tu wha ingo neva yaso lawe iao umi o lo maputo mai Amerika ia nau anu atu le maruru ngau soso laku le maruru iao ko papakai ia mori tau mapanpana leo wanga ima ia mato le ala kau wha i ule spring ia mato atu lona i mato te la saying mato le weekend ia mato atu ia o le taimila mato le la o iluma o umane haru ko i tu lai anu i tato iluma pe o le weekend maranganga wha aloalo ia manuia la singa o le nei aso le alofa maranga le nei o lo tato atua
And you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Te Maria, talani mai au te roni sila molo no futapoi mai. Sa longo le li pare mio Samoa au le Maria Topola te va Fosi Schmidt io na tungata. O fai ser maro longa de mai ai ona fai ona siaki la fianga ona vai le fale mai mero mo io kila ni soke. Ola au le Maria Tosa tu osa mo ila susai se va le togi pau. Ai fato ama vai ni na ya so talo no mai ona fatu toino le pare mio ona valu ale tunu. E tu sa mai inga fatino na malo Samo e nga va ia le pare mia e fatu pina uma. E le malo tong tinga fafo mai ia tunu fafo. Ai wile sa fali le malo o le awina mai o la au le mali to ai ni silene o lo fatu pina uma lava e lona lava ainga. Isana ave ai lungo le te video le solua sa fali ai le pare mia
O luna vai sa fa madu oli e taimi o ta pen penanga mo fa ngā palo tale tunu ila sulus fluiva o kusum ma se malanga mai mo tung ftinga o levon tu tawana faia. Mai e ta wai e le aise me o la fa popole nai fo le tunu o mori pola na rossa mori o ia va ia mata o pole malo a o ye la udan mali to ni silnen. A betai o le tuai o visota ingar fa ngā malo e fa fo se ona tu e par mi ia sa mo le sa langa ai tala noanga mātungurunga winga ilona soi fua maroroina. O le whai aonga sini e University o Kilani, Dr. Yati sa i longa por kalame Pacific Ways, a le Johnny Sila. E leo se mea fau i tai sa mona sa ili tonga fitinga mai e tunu whafom. A betai, o te tūlanga le nai tilo ai i mana ongo le whaale le a tili leo fole mai Samoa. Mai awa i tangata na tilo le tūlanga ua whaia le di pāremi e le vave malanga mai, mo siaki na ua maia le whātau tuina. I know sitting here, pero soi fua maloroi no la aule le mali e toa sa ra tau na whailo i tanta palota a sa tali Dr. Yati e lua i a whawhitau li sa iai o le whawhitau li tong fitinga whafo mai Malaysi o whainga whapor kicking. Ma whaaria e Dr. Yati o se stepu mua pido sili atu le ne ona le lei mo la aule le mali e toa ua i a whaia. O le tilo le tūlanga le manuia o iei tupe maua le tunu o lo iei nei. O le mea lea e leo manao ai e a tili tū le tunu se tūlanga pido sili atu ona le anga i tūtau tupe a e te tongi na lava e lona ainga le awina mai oia ini usila nei. O tā pāse ali fo mai whapito i tūla fono mo a inga i le maro ni sila e wha mao popo i fo numero pido sili ona lei i tamaiki e ave wha maro se e tunu i whafo po international abduction. I le ono tau sanga o tōna e tunei tua mai o le pipisi o le koviti i fo numero le malo. O whai loa i le whātulanga no le whasfulu tamaiti sa ave whaari lorilo e tunu i whafo. A po le tau Fiafia i nei e tunu whaasanga tawai i mana onga o mātua ni sila nei. E paule mea whaia e le matanga runga o wha masnonga. O le au ina le o whai numero tamaiti ave whanana i se tunu o mai ona sainia i a malienga a le Hague Convention. O le li professor le University o Kilani Mark Hannigan sa i whaalia. E ma whaia le malo o na whora sia ni whaatilonga. E re tawai e loia o na li potia mata u whapenei mai e tunu i whafo. O sa ili o tamaiti e tunu e leo sa ini protokolo whaava malo. Mo le pui o tamaiti e whaona whaafangata. Mai te tawai o na whaamaumawina pe tofia o toi whafo i mai. Whaalia Hannigan e au na whaamasani ni usila i meo tupu mai te tonu lavo le tunu. Nei lo le whaatelitali mali anga whaavao malo e whaia iai ni whai unga. A wai le lopo ne tunu e leta te ona sangi ai i nei malienga. Mai e tā oa e sua suenga o whaelo ai. O tamaiti mo la tō mātua e sawhai whawhita au na mawhau pe ave sea whaarilo lilo e tamaiti. O reito tamaiti e ave sea whaarilo lilo sao ese mai whaarilo lilo i malai valele. Pe a whailia ese spelanga o i ngoa i tus whalau. Ai o le telo tamaiti e ave sea whaarilo lilo e awa iei mātua e whaafo se ona sosolo ese. Ai e lei whaamautuina te whaatununga ale whaamasnonga e tāwhiai maile ave sea. E reo ano i reli pārmi o ni sila kosta whalaten e whai tionga i ta i o lau whai business i lea i le leanga o whaatinonga o na tute. O reli poti a le rominga a le New Zealand Herald, the mood of the boardroom, o whaamatuina. Le ere o hawhiai le pārmi ama le minstau tupe li to se fulu e pito i lungo o whaatulangana. I sui o le kāpenete e le lei whaatinonga o la tute. O sa i liringa o langona po le survey, sa whaia mai se lau lima sfulu officer se lima ta iulo company ma pisinisi. O Luxon, sa whaatulanga ina lon sumali lima. O se minister bedo sili ona le leitu tonu lava o na kāpeneta. Ai o le tamata i minister tupe Nicola Willis, sa whaatulanga ina sfulu ma tolu. I le whilo inga malau whaili poti na malai vālele au kilani le suranafi, sa pui ai fu e Luxon i a whaamaumongo ana tala noanga ma ta iulo company. I le mai ai ona tā ua, e na te reo tali e ina lelei, i na tali whai tau anoa mai te iulu o kampani ni whautuanga. Whaari Luxon, o lofta ia ila tunu matulanga whewheu o le toi whaalelei o le tamau ainga. Ma tangata ua mana na oa ina ia whaavave atu, o na whaalelei o tamau ainga. Ai paula na ngā ruenga o le whaavaina leo tutu unga sao mo leo laola o le tamau ainga, ma tā tia tua i le kampani ma businessi e whauwhauina leo laola. O le tamatai sui tau wapito sila na televo i whainga whaporikika le whona whatono le taulanga o Western Bay e se whurumaliwa tau sanga i a Daniel Barr e whaasoo. Ua manao e ave mapule no o le taulanga o Western Bay a plenty
ina ia whaamarasi awa I isi tupulanga, mama whaia I isi tutusolo la tu mātua o na malamalama, iai foi, lo la tu leo. Sa ia longo ina vai tala ale local democracy reporting, e manao tupulanga I loa, e le tu tau ona fefefe tau tala, I tangata e mātu tuatu, o baro whaso, o lo tau wa foi mo le suia le whanwhatono le la kai mai. Mea tau ai, o le whase e atu iai mai au kila ni nei pe a whaia manu malo, I whai ngā palota a whanwhafoe, o tau langa wharo tui whale. Sa mua atu no foi I whakamarama, mo le tau sanga tasi I le tau songa o tina. Ia suia Ree Borrell, le foi e tau vā mo le tau whapurino. Ma o inai I le kolisia ta mai tai o tau ranga. O lana sini au tu mo le vai te mi umi mo le tu malo, o le tau fio le se ona whaaro tuper fon whatono o le tau langa I company mo tangata, e whaia whiutana inga ua leo toe ao ngā. Toi le aiso la tau lope wha pe whiona tau tanoa I tangata lau tele. Ta alonga o ta mauina lau laka pia le maana Pasifika, I le tamatala vo ta aro le winya le kalapu laka pilika le Brisbane Broncos Australia, Israel leota. Leo le asuia lana laka pia le wha ungolana kon kalate, ina ia mawhaiona awai mai I le au I le tamarasanga o le supalakapi Pasifika I se whengainga e whaitou tusanga. O lea ngā yoinga sa whaailu iloina le tausanga nei I le li o le tamarasanga le kapiliki le NRL Australia. Ma ua whaamaoni ai nei le moana Pasifika ia le suinga ua I nei. O lea tamai luas fu tausanga sa whanau I pōri rua I New Zealand nei. O le a awai mai lea po le a awai mai I le moana Pasifika le ruafe mare lufuruono. Ma whaawawa I le ruafe mare lufurufitu. Ina mo mai ona tina elan ta alo mafia I tolsfulu o tama e pito I lungo le awa le Broncos. Sa fai foi masui le awa Queenselani I lalo le sumara iwa tau sanga I se risi so o e lua o ta amarasanga fa state of origins. Fadi ele ota. Se ava noa e toi li liwa le la kapiuni sa fainga ta tele ona I te ena. Ai ta wai sa mata mamao mai mai ava ai le sio mianga wa fa avaina le moana Pasifika e foringa mai. O se no fuanga maha e tele le iao. O na awai ma iai. O le ota sa whase Australia o la ititi ma o inai le onga le Ipswich Grammar. Ma te aloai la kapi umai lua e smoreono o na tausanga. Wharia e whaia o ngā whaurulu an man Pasifika. Whaalongo tana umanga sa mata I tuina mali tutoa e kalapu I le aru ruae o le ta alo le ota. O le leine tuale Wallabies Australia o toe te ia fo I seisi tā aru mana I le latu tā alonga tā o tere mo le ta amarasanga whaavao malo mo le All Blacks. I le stonai I le fulpetia Andrew Callaway o le mwhana taalo. O le afianga o Callaway a muni mai lea I le whaamutari o le toe ta aro fulpetia Tom Wright I le tausanga nei. O no te mano o le turi vai le taalonga sa whai ina I Africa Saute Cape Town ina masinto wai. Wa mai alawa na lusi le whai a onga Joe Schmidt I lana numero valu wha amoe moina Rob Valentini. Mo le taalonga tele le malai Eden Park. Le ere toe manu malo I lava Australia tele mai le a whaib se lau varus furuono. O le toe manu ia mai o le numero sumale lua I alen ike tau sa a fia le turi vai mo le taalonga le stonai runa winga o Joseph au kusa swali e whaona mwhaiona tu I le tūlanga furpeti a ewi lea e te wau e manao I Schmidt ia au kusa swali e te moi lo ngā tonu le line tua pe a tilo ia I le leolan ta alo sa ia le ofu numero sumale tolu le ai tolu an score sa mo I taalonga whaitau le lua muli nei ma le Pumas a Argentina. O tamatai sa mo si o mea mafata la ia Olivia Selemaya ma le teine a au Hazel Owen Hand wa fa manu ye na nei I tau ia scholarship o roa fer fulima a Yvette Williams scholarships. O ne scholarship sa roa tuli matu le roa fer smono e tuina to tangata ta au afrente fa lo se polo misikeli o le e ia la to ta longa. O Selemaya smari to sanga sa manu malo le pinsiliva I le taalonga o sisinga o me mafa mo tupulanga talvoli te sanga nei ale rangi lea. Lea tulanga badwai I le teimine I le rangi. A tulanga lua I taalonga malori tau pulenga. O lo iere wha moe moenga sene mai e tau sinio I taalonga malori tau pulenga o le ruafe ma le rufuruono I Glasgow I Skotelani. Mai o le atau mawhai fo e qualify mo le taalonga lo Impeka Los Angeles America. Le ruafe ma le rufuruvalu. O le amau e sele mai I le ons furuafe ta la mo ta alonga no Impeka o le ruafe rufurunima le ruafe ma le rufuruvalu ai o Owen Hand o le ai amau le tos furuafe ta la mo ta alonga ma lo le tau prenga o le ruafe rufurunima le ruafe ma le rufuruono I Glasgow talana na yaso mai Aotearoa Nisila manuia le au whafonga Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo.
Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai le aso whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na tapena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a Tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava le tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o Kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o Kitopa i le se fulu i le tae au. Afal se fulu lua o le a whai ai le lau ngā tongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauvanga. A wā le lātou aso fiafia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia manuia o tau mātua, whapea au auna e tua, ai ora mātou le whanau saifua. O le manulula wa i tātou i New Zealand, o le mauala vo le lua se lau tala i le sei a le Digicel, e vave aina mawhanawhana i o e Samoa. E se fulu whailonga ta i lua se lau tala, e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo se top up lua sfulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le sei pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau se leni, i le MyCash a le Digicel i Samoa. O le a whaiela se i Australia te tasi, ma o le ni whaapitoa e amanta i le aso whao o kuso, ai mai e le aso lua Maleo no se tema e ia inga o le nei whaapitoa se kia Digicel. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le olua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Resitala nei loa i le onga o le International Travel College, e mawai lau Aviation and Tourism Certificate, e amata ia Novema po le tausanga fau, e mawhaio nei onga mai le fale. Asiasiane i le itc.co.nz, be vala au mai i le o val selau, valuano valu fitu fa fitu, e te resitala ai, a wā solo mana i manuia. Baby, lomai! Hey, hey! Oh! Walu ole po ato e maua sa umoe ilo manatu atu ya oe ua e tua ai ua sili atu se ta silo manatu Afaiolea, ua lavalea, Afaiua e musu, sau se pai mai se upu, ne te wapei o le tasi upu. Moa moa lulu, niu bulu, asili ona whaapupu. Nei e tongi le moa, ai upulona apa, ne pei o le tasimu angangana. E pasia, o le ngata, ai pupulana i ona mata. E pasia, o le ngata, ai pupulana i ona mata. Mana tuaina Sa upu ole apai
misa misa ai se ale pongai o amafu ai no fuli tu amai apai olea ua lava lea apai ua e musu sao se pai mai se upu me te ua pei ole tasi upu moa moa lulu niu pulu asili ona pa apupu ne etongi le moa ai ululona apa e pei ole tasi muangangana e fasia ole ngata ai bubula nai ona mata e fasia ole ngata ai bubula nai ona mata Say by myself, ne te wa pe ole tasi upu. Moa lulu, niu pulu, asili ona pa apupu. Ne etongi le moa, ai umulo na apa, ne pe ole tasi muangangana. E fasia, ole ngata, ai pupula nai ona mata e pasia ole ngata ai pupula nai ona mata Sipong Mani on 5 stars to lima alu le po an joe le si o le paipa. Ia sa inga pe te lunga wa e le paipa. Alu le po. Ia upa ia Yesu. Uma le po e le imse makoi. Ai putala Yesu ia pe ke. Le mea nopanga ngā baku ia o e wha ngā le mafofo. Tana Yesu. Kukula i o. Le upenga le loto. Le se tofa. Sole. E makau kia. E le paipa. Lua pao mo kwa le o fiko e su e mse pao. Wa o pole. Kambai o pe ke numono so mo le onga ka fa ngoka. Pa pole mo le tunu to e na to tanto tala i vai fanua pe enta pena ina sunga ya se uli malau. Ya mai se onisi o tanto fa salong pa pe sinisi. Panga solo pe tanto program se pa ia le tu last full lua le wo los full minute. O te aile tu lai spulu tau tua de Radio Samoa su lima e watoru a mo programa Fiafia Mai show ia su tulanga se oso plenga ia te tia whai lau tusi ia po me wanan tau tua stai me o luma ia ta tono lo manuian malo tātua tono ia mese o lau tāpua inga toi pata lofa atu ai pe labo maputa mai mota malawa tono lo sā penga benga ia o te ro ne o atu no o mamau no tu tua oi ia pe lava maputa mai ai mai pa ponga mai lo patau pa patau pa teito ta muri atu po kaname Radio Samoa i tono mota mala mai se pe lava maputa mai ai ta lofa lama le wa stofi luso le mo se tema lu o lima ia le fo tato pa mai si ui fo ne masina ia tato o atu le isi masina o topa ia na to le masina lua ale lofa le na le atu tau mate ai ni stai mi wa po o tanga sai po e anu wa tau mate o le lama pa tu
Ia la pe me o te pa tua. Ia ma e tari tonu. E wha maoni le tua. Whai mai lo leo whai salam. E leo se tangata le tua e pepelo ai. E leo se ata li o tangata e Samoa. Se wale manga io. E makau kia. Hare ngang pa ia na vai. Lo tau tō lo inga i tātou e manu ia i mea o marama. Ai wha mano wha apatani manu le tano. Le wholau. Ne tau sanga o mama ai atu fo iai. I le whai unga ne tau sanga. E a e maunga i fo i vanu. E a pe moe fo i maota malawa. Ai le psingi ane alo whaureri. E tu mau ara tātou bibi i mpa manu mpa apatai. E le lamara ngana tangata so i fōa. Sula ina ai le alo whaureri. Pe tau ia ni auro pone ario e le ai. Tau ia se mea i longa ai, o lo sila fonga o reni. I lo tau so i fua mara tātou wola e au au nātua ia te. Ai maa lo whaapatani mano le tono. Neu pai ngā ruenga sofi wha no no mano a wā. Sa momo tai a wha maa lo whaapatani. Tu a sina i lau tāpua ingai mota malawa. Whaapetai. Maa lo le pale. Ua. Tuana i atu i ar tau manu lū. Tau wasa mai ai. E langona i o tino le alofa atu. Talo lama le alofa le li ina. Tau au melo tō soi fua, tau manu lua e o mai le nei tai. O lo mo lunga le anga leo le li tō soi fua tu a sinsina. Mai so le ato le atono. O lawa se o api tō titi wha mano wha aptai. Ia pi ia le li. Pagano patu ia, patu ia e se ta tanga mua mele ainga mano ngā lue. Nā po ia la vei iao. Vei iao umi o lo maputa mai i Amerika. Leo ngā upu tō muri tina mele ainga li mano wha aptai. Nā wad paratua ia tina whaola mare ainga, whaaptai maputa mai, sunga ia Iosefatu, Lawano, mare ainga, whaaptai ro maputa mai he matone. Ia, mahalo lava, whaaptai, whaapowina tani elu, mahalo lava, maputa mai mare ainga, i pāpato toe, ia papena po i sunga ia Harry Potifara, ia, mahalo lava, whaaptai, maputa mai, Harry Potifara mare ainga, manuia po i lava singa mpo whanga re nei aso, tai tono toe whaamanatu lava ni mara le tano, pe te le Fiafia ia tau langa lava le Radio Samoa au ar whaonga ina telefoni au ar whaonga ina telefoni telen soi fō maoi ua popole telefoni tali te le ar taime whaarti ai maota malawa lava ar taime te Fiafia ma tala noa ai a tupu mani whaara vilave pe fea ia oi nā le li lifanga ia le tau langa le Radio Samoa ai le whaatonu ina loto pa ia maloto mana tau langa le Radio Samoa mo le pautuanga mo tātou o manama tā ore lo le mo le pasia mo ni o ani pe tupu mai ar kam kau mananga male e o mai ala to kamalanga ngai le vao le langi malala i le ke angi mo ni e lan me mata o ma mo ni a o ta ita la le mata ala marwa ta ua te le le mo ya vai ele a ko se lo mi ke tanga ia te matau tanga i nang male alo ya ma lo fa tai ta ua por sila tanga i to e fa ilo lungo la wala leise si lungo tu la pono male ma va tu mo se tasio tina o levan sa ili ono su ono tau sanga me klai state e mo se si pito no tu ha klai state tano fa ono su ono tau sanga levan sa ili so na inga mo atu maniu bani va ponga maro tato tono ya pa pena la ba so fanga pe ona tau langa po le Radio Samoa tato e matala tatalo matala pero pa atu pe mai si fa ngo fie le au ya wa tu sa te meu a lo fa tu tua mo lo adwantu ile di so so ne mai matala i lungo le ala pe ala ba nga ia ole na ne fa ngo fie ne so se atu no la ba no pe ia tato ole tato matala ya matato fie vi ile ni se tasio tina pa mai se le nga ngore li e ia po ia inga sa ili la to tina ono surono tau sanga ne mo ato mo se tasio pito no klai stete ia pa mai se le nga ngore li ia mes po inisio lo tupu mai pa lave inisio no tu tua oi fa nga ina la umanos io pe una tanga ile lei al file mu lunga la wala wa po se tali mai inisi lunga i tono ta vale lunga la wala awa pe ono va to ni fa to no ina ele lo po a to inga tangata lai feo ai mai e o ma o pe ngai lunga la o lo saunga le mua pa na le me mo fa lupe ona mati ai le loto e ma tu o lalo le maro tato o lo saunga le mu na po se pa po se ma sta vale awa au ko ina lo au ne se sto ranga pe ki alu e kuri ka malenga fa ali e lo ma ma ya ia ta te alo fa ina le lo po pe u e lo kuninga ka vale ai o lalo ai mo i malo o lo pile mu la ma saunga le mu le meta ua na
Ya fa mnia le ila singa le ne aso. Apa le tu la sfulo le fa mo moe. E pia mana finga le malu se mo stiti e mani se la to fo i team pol mainga. Po kamba yo Malaysia se pai po se tala tu lang po ro anga ye o la tu fa mo nga pa apa le tu la sfulo. Ai manuia lava po panga le ne aso ila nga le lei mai o lo tato tua. Chau
Tialu, awal suia lingila wa le kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo, Radio Samoa, Vevela a. Ese maru lua mātou, lua su lua minute ona tāra le tola, tasi,
Ile tautua le Radio Samoa proclame o Fiafia Mai show le foi ba ngor tai au o le stofi lusu le mo se tema lu lima ya ta tonu fa mo lo ia na manu ta tu ia po po ne aso ia ta le wa ta no mai foi ia le sa o tomari o le tunu ia me so kama kuai o le sangato Josefo ia pe on CPI o lo pa mana tuina fisu lima tau sanga tala foi o na taina foi a St. Joseph i Samoa lo tau mai le whiunga ia le malu semo stiti e le koe kau whaelo inga si le koe le laka pia longa kari ia ai ui le ea a me sole whiunga te ako no ia sa nele ea masunga tanolo a tole a poa ia se pai posi tala o na pori tūlanga wa ngai mai e foi i le mako foi piko ngu ia mai se foi o le ne foi tai au patala patu le ngang whaaloalo le malu ia me se foi ia le malu le tau se tolu i le ne foi vai ngor tai au le ngang whaaloalo ma lo le tau pati mai me se foi le ngai mai foi ia o le ia e manuia foi le nei tu o le mai i le ngā ruru e koi foi ia alai kuku ma mau mai patala patu le ngang whaaloalo ia se fo manuia lau sunga le au taito fatalo fat foi le nei vai ngor le tai au me se foi fa fong anga si o tatu tunu ia i au whainga renga tofi le tua me se foi tupu mai tamali i foi a me se sa au tamai tai fal tua e nga te le na i o tatu tua sina sina ia fa pe foi lo lo tatu tunu e fa tai foi o tatu mafuta fa fero e foi le sunga le tamai tai pule me se foi le au whainga ruenga ia o mato mai an nei taito ko kiki ama ko le mo wanga mil fang susura i le lo o fa pe se le ai o mengi wa fa pe ko o umangi me le ai ya o la kule o fa ngal sai ia la o le mo fainga faingi fa ka o fisia ko le fa mai ko ngai ka la fo o rio ta vai ma ia mo kia ma o mama oi ia o mama ngai o le sa mo pere ki a kongo manene o ngai calor ia alo la ba alo ba ko lo pe ko a kono pa boy mo inga like u ko vinge o wa penga ngai fai be fai kai mana ngang pa lo sanele Talo fa malo se fu manuia e la songa taito ia me se foi le fa fonga si tatu o tunu ia le o mona pa fu no full time ai ia la sa longa le film le pristine ia man ia ai fa talo fa malo se fu alo la ba talo o mai le lai ku wa ku ngai malanga vo yo a vele se o ko pia lo ku le ko o mai vo ta pe nga para o sangi le e fa mo ke no mai se ma le manu le pa kalba le ngang pa rol na lo fa taito lo fionga ma lo tua i lo fionga tu se fo i male ma nei ya le ala leo ya fa ta lo fa fo i le fionga il pule ya ma le fa ngaluenga uma le Radio Samoa ia mai se fa fong anga o tatu o tunu o lo mo ni fa sisilanga ni taimi fa talo fa mano ta pa sinoi le mano fa pe po isa nele me so to lo tonu ia o lo talia po el malo le tonu o la po stu langa ia mana ia la foto la o to pito la au ia sa no ai po i tu langa pa malo lang po ia me so le o tu pa mo ia mo le fa na tu ino le fitu suli o la tala no mo le mako po le fa pe o le fitu lima to sanga lo so po le manu ia le o manino ia au fa le ai o le fa na tu ino le fitu lima o St. Joseph ia la foto mo le ngang fa lo se fa se tala fa po manu le tonu ia va tai ia misal foi wa sa to feilo ai male sunga ti akono le asona nafi fai lo foi ia ni so fo fanga aole wa ne voi fa mo moe wa sa fa wa fa pope to nya le wa to nai itula ia ona amataina le fa na tuina o fa na tuina o fitsu lima tau sanga ole koliso sanga te Josefo ia la fua le aonga sa au to wina le fionga ile ti akono ia sa fai matuli ai le sunga ia kalolo ia wa laki sion kamae wa kuma fa ngoi foi le ko kadia avel ku perfedela ko kadia ai le ia a o ia sa au le oi sanga te Josefo uma le ituli to tongi uma pi ia pe yo le panga le e ma to te no fala ine ia ai mātou te māwhau whaula man si a onga sāwa penana o tawinai. Ia lama. I loa ai na tusi le a, ma le e, ma le i, ia ai me sifoi o tūlanga whaale anganga. Ia sa o tawina pēla o le nei vo i vai asu. O le asu a tai au, stemi on sau no atu leo sui nei ale o le tātou mawhitanga.
ia o le whaatauina ma whaamanatuina, ia o le fitu su 5 tausanga, talu ana whaavainga, ia le aonga ale kolisio sangato i o sefo i Samoa, ia sauno ia lau whionga te akono mo pokarame tai au, ia, nga mole. Mano, ia e pe lava ona wha i loa fo i leaso ananafi, ia e tūranga fo i nei e iaile pokarame pen whatatia, wa le wha moe la mataini leaso a tai hao. O le e fufanga le mafutanga ma le lau e o le tau le fitu e amatere tatou golf. Ia e pe lava ona wha i loa i leaso fo i ananafi. Ia e 5 futanga per head, lea ia e mawafua ia le ia lau i le polo fo ia ke whaonga inga. Ia o le musu mai ia le whionga presteni le ua provide ia le ta vale fo ile isi fo ua ke ua ngalo nga ingu whala au ia malanga kuka vale mai io e alo ia la le o le malai lea ua tapena ina ua le whamwe moe la so tai hao o i Linwood Avenue i Mount Albert pe umalawa e sira fia le lei lawa e tapai ia le malai lea Op male motorwinga i Western Spring no na e su ngo fia na vai au tafa lava le motorway winga ko sama zinga moi ngale le yo kanga po o ye o ye na le famwe moi to telenisio o ina to wale staratu mai se lava la ia houses for ia ile laonga e peira o le o le pawale au lea pe on sisira mai pawale au malosi ma lau sao lea o isi na au ia pe e a fo ina le la tamu fai a lo ina fo fanga tai hao ia o le tau o le nei fa moe tai hao e le o le tai no le polo po se sailinga se le o le maftanga ia mafana le maftanga o te mantua la vale i fitaringa whea i Jesu na whea na so e o atu mo whaia no umo mo so o le anganga tonule na o le whaamui moe le ne whaamui moe ina ia toe fusia ia tātou uma i le anganga whole ma whitanga ma le ngā lua whatasi a maise o le whitausia ia o le anganga tonule na alo ina le whaamui moe whapea o le tau le sfululua, taunu tā sfululua ua mai a fua le fufanga ma le wha mo le aswa taio. Nā tu e whalau tele atu vaenga ia, e whalau lau. Anoro? Paftai lau fionga le whasalau nei aso, paftai fo i le fionga nei, le fionga le westene, ia maise le fionga le diakono, ia nei na ontu e whaapopo atu lava e tusai ma le matu Paul Kalame, ia e vea fo le nea wanoa e whaatalo whatuai, tama tuai, matini tuai, uma o le aonga, a sangato Iosefo o lo au mau nei New Zealand, ia. La e tele le wanoa, e le tau wala au, a fio mai la e le wanoa mo tanga polo tae au, e tolu aso o le tatu whamoe le as whalaile, le as tō nai ma le as sā, ia pete le maua se aso e tasi, ai a maua tu ase aso na. Ia. E fia foi le tatou kalapu nei ma le fionga plestene. A fio mai tatou celebrate, fitu su 5 tausanga le se mea fito atupu anafi. Ua leva na tau tua mai nisi fo i o alo mwhanau o le tatou atunu, ua silinga fo i o latu tau mwhainga i tonu tau mwhai le amata inga o Samoa, le ngate so se tūlanga lava i ta longa, ia mai se i ngaluenga, ia malati na ino a ingo nuu mai kalesia. Ia, e le tau whaailoa, o oi lava o mea iei le isala e lumoni. Moni le. Ia, su e le whamalama mau titilo, mau ale wanoa fo ile. Ia, mese fo le malu le tunu, ia, o lo tele ale wanoa e fia au wai fo i pea, pe fia maua, ia so tai mai ia le fionga le prestene. Ia ma le kalapunei, au tae au ia, le pe una tau le fionga i le tiakono, o le kaufa i le tae au, o malole faisi na malo longa ia sa au ni le taulang pa ia le misa i le 5 ia fiafi a mai le misa 5 fiafi ona seela ia le fale Samoa o le fitu na amata i le meet and greet ia po le cocktail i le lopo le ase
se talas fasa mor cocktail ata tu walu pe na me sa masani ai yo singa me so ma di le miti mai eva ma fai tala fo I tu sai fo I tu langa sa ia vai temi ele tele o va fefe sa ese ia temi sa fasala e uma le ana se I o pesquenga Kristen fasala e felela tele lo fa fasala ia uma pe kai se laua ile va fefe ese ia vai leo vai aqui nima leo kau fale como que nima que se nga dai fio eu e taito no rekeminga o mako vele va fe ala ka fala o lide awasa mo ya soia le ja fai mo soia o kako ole sa no kalolo ole taua yo le misisale nei ole talaina male me fa mna tuina a me se fo yo le taulanga fa fitai le tu wa dia mal manuia mai le tausanga fiti ma tausanga talu na fa vaina le aonga ya e ma tu te mana tu fo ina I felela o fa ilangi le fo na a me se fo yo alo matama fa nau ole atu no usa o tawina tono kolise sanga tu Josefo o fa ilangi le fo na a me se ai nai o mātou tama tu matua asina sina ia o loo soifua pia ia e whamanatuina ai fo ilo lātou tautua e le toe tau whailoaina o loo sila le atua e le tautua ia a me se foi o le fesoasuani wae o le au mau nei ia e au mau ati a inga ma e kalesia ma manu ia e pe o lesi le vaenga ua toe sau no le fionga le tiakono o le mafutanga ma le sipilia lea whaamanisi e le mawhai una whaangaloina mafuta ia o le mafuta ia e whautua mai o le tangata ia sangatu Josefo o le moto kuai o le malisi Mary Spirit e whaalongo al kamara iki kama kua ia e o mai lal ke mingi le au ke whaalongo ia ka lolo wanga ka whao ai las ia ki ngā inga e vele vao le au o le aso maongi il kuringa le pataranga ala sa no hatu le venga tia kono mo stona ipe ia ole ia pe le fango mo na le aspalili ono ye foi le se fuanga al maftanga ole aspalili foi dia ole ama waia le avanoa le fatama e sa no ai fatama il pole le fionga e pa doi ia sintalo o foi le aonga ia me se foi inicio o ngā luenga ole tau ole million sound of ia le fionga presteni ia e pe lava makalolo e pe lava I nei lava o pero saidinga walu mana yo ainga mfanau e le mafai una tu uli me nei ole vai il fasno manga na o tatu sui fu maula mai ia e pe ole ala fo na ala ona faile ni maftanga ni efso swang ni Samoa ya onga telefo la ni sio o ngadwenga sa fai Samoa ya onga ia le la pe mo le vanua le fionga ya fa toi fatama ia sa no fu ia le pole las falili ia e sinatala o ia mai la onga ia mani sio ngadwenga sa fengai men maftanga nei ole asutona ina ia mantu foi teito o era vanga ia pe ta ue como capenga le la unha le sa ia la vanga ka ia isa vanga po faina profesio ia ta pena la e tu la le no foi ia ele lautero maftanga wa ia ta pena mole na sapa ia ia au le fiafia le tu la onu ia lo fu e to e mafuta ma felo ia maftanga ma ia mai se foi inicio paanga ma pelenga I le moto Samoa ia waia tatu kala dina le fiafia ia telefo inicio o fuanga ma tapenanga wa iai le na ta wa foi le fionga presenia inicio o famanianga ia mai se le o se fa time e ave le ia la tu lo foi le tautua ma ele tono maftanga mai telo tau sanga ia le ngatelia ia fa pe foi ia paanga mai la tu uma na lo fa mai I telo tau sanga so se me fa ni malis o I kia mo se ngoa forward malis nge me ole aisi ma le pamu mai ia ono le manatu la mai
i le ia o onga ma le atina ina o halo ma whanau Samoa ia o onga. Ia le lau a tāpena ai me o le tina leo tāpena e le whionga e Prestene e le o stamaitina dina. O le matua mana ia mātango fie tāpena uma. A le mana ia fo le dina o le o singa musika fo i le background le tua waia le ia fo i la ua wa ia ia le tātou outspan i le fiafi ia e ui lava pe un ke po i se lau si vaenga ke ua ia ai ia kukupo ia e lupo ko no lungo pai ia ko no lungo pai ia o le na fa fia na ia wai e tau fo na faisina fa malustino ia sina lue na fiafi mantua fo i ua tātou ia o ngā ruenga lava ma niena ia e pe o asofa pe ia e mo e fo lava no ta mama tina e sa ai ia fa malustino ai ia me se fo le ta no atu i ma futa atu lesi le nganga tonu le fiafi lea ia se fa le tele atu esi tai uso tai lava waftai ole tato misale las freile tato i centuries Wickman mangele i mangele fa ngofia na le uma tato se e kulo el moto Samoa na ia kele so no le fionga ile ti akono ile tato ile tina le fa le pole stone ia le we ile no to tele ia na i le fio atu le ia le fionga le tomata i fa pule ia le maunga leader so sene ia me si fo io o fionga i patele ia e pion si le fionga i patele o se futimu ia o le le la sa se lua me le fionga ti akono ia o tau fai tato misa ia o le ava no foi i le po le aso tona i le tina ia e o le sauno autu le fionga i le consula ia le malo Samoa i New Zealand nei le fionga ia fe mata palu salue fa po le malu ia e fa pe foi ona ia u ta pena foi se tasio ali felela ia e fa ia se tala o le aonga ia i talu ona fa vai mai le aonga ia e mana ia foi le maenga e fa longo ile au vang foi le sa tutuli che pasi na ia ma tou sa a toa le ia aso le aonga ia o le matango fio le temi se i fa longo ma fa foi to tele ia i le talaanga o le aonga ia o ina i fa fianga pe o le tatau me se fo io le aute ia o fa mai o siva ia pito silio na numero tasi nei tonu Samoa o i New Zealand nei temile nei ia ma fa nga solo ia fa fianga le po o ele manatu e foi la fa tasi e ma mafutanga foi le o nga tama mteni twai o tonu o New Zealand nei ia pala o nga skopa le fionga i le presidente ia le pepe me se foi le mafutanga le smoka ia fionga le tamaita presidente ia tuiva asina ia me se foi le mafutanga a kopa ia o foi le fionga le presidente ma le lau ia e pe o mafutanga na e mafana le matou mafuta i nei mafana mafutanga a kalolo matike mane i le smoka ia o matango fie me umai i nei fui vai ta mai no la tato tina le pole aso ia na failo le misai o ile to failo misa fa ftai umai nga ruenga wa e manuia ia le faiva pe ona tapena ia fionga i te akono ma so nga kalolo ma le io le mafutanga ia e failai o i Kreilin Paris ia e fa fo il faftai le tuai le fo ie tapena fo ile sa se lua le fionga le patele ma le fionga le akono nei ia e pe o lisina vanga e a fo e na no fa manino atu out tel tonu lama o le fa mo moile nei ia pe on tau no le fionga te akono mafutanga ia lava mafutanga ile uma ma o le stonai tala le no o tanto tables o umana fa ilo atu lungo le Facebook ia fia mai matala mai au tanto mafuta ai o le sunga ia kalolo tala fo ia o la va ia tanto pol a tole na ala me sa no e kalolo ia o le nala tanto te fai me fa longo o ese que mi ka kire lo o la i kalkamano po fifia
Wa kanga ki ka kere lo pe ika. Ma ni lo. Poko ke. Ya poko ke. Ni wa ka ia song farku. Ia. So no ia so no kalo. Ia so no fa kau le le ia la so no na la fio president. Ia na wo fa fo la fio taito. Ia. Tu inga ia. Tu ai beta ita. Ka dia por fa ka. Ai la sao ala ue o ne ia le la te talo pe. Ia sao pe o lua ia le fio president ia mal ti akono. Ia ai le i se e atu ni foi fa manga ia le uso nei ia e au ana tatu whawhetaia ia sponsorship ma e o lo lango ina ma losi nei whamoemoe ma nei kalapu ma le aonga sangato Iosefo i fufuanga ma lava o tomo whai ele ma whai no mātou whaia ai o no le au ngani le whionga le Peristene ma le kalapu ma tama mtene aonga ma le aonga i sponsorship ia le te pesi le fia le fiong Pristene ma ia uma lo sponsorship ma tu mai fo ia la tu soani mo nei fa mo ia ma tu te ta ele o ma tu nganga mo ma tu fa mo ma tu te fa fitaia lo tu soani lo fa le tu te fa fo ni si me o fa nganga ina ono lo tu lofa ile nei a onga ia mali luma na i o le nei a onga sanga to Iosefo ilo na fitus fu lima te sanga nei whaftaia na tūlanga manuia. Alo, whaftaia. Ia se si mea toi pia tau no elau pionga Pristene, a mes pila pionga te akono, ia mes po i le sui mai i Amerika, ia te karolo, ia tato tau mawaire. O le tūlanga po le malu, ta po le studio vale ma le tau pito la hao. O le mea siri mai, so se tala, o se pia papes natuino, o le soifua, ia pa po tūlanga le umera onga. E ke isi ka ngaka le sauai, ai leo, arenga onga ai. Alai sau lunga kala le umar malamba i mela sau ya ai se ala me ala ngale mo wala wanga ngar kai mi le kala a ko maringa ia bane ke ka rolo ka umai si me are sa ia yo ai ne ya se me la pengo Pristene ya me spoile pengo tia kono a sa lele ya pengo po ya to le po ya ai ve el fatau para una pai mo ponga tau boli pa mni atu ai po de ngale radio Samoa ro mato ato ia sanga yane ai o taito ifo manu ia la pongia le ia uli masao me ia mo fo i fa mnianga ia wa fo fa mna tu ino le fitu sulima tau sanga o le haonga St. Joseph pe ona o ngai e ma o tau winai ia e moni lama o tatia mai tia sa bane pa ia ma malu nisi o perela e mespo inisi o tamani o le atunu ia le lava tala la to nga wenga e o mai po e tai au nei ia le lava e maputa mai nisi o toa po i le haonga sai ai ia me se po ia o sunga se mostiti e lava ia me si ia o sala mo me taua ke aru ese mai o ia o sala mo me taua le po na mo po e talolo po le hon taimi ia na toi pato ese ia o sangere ngale le ia me o mo le kai mo ko ke asia o vai le te pala ia nga sangere ale ngola e like li mai lunga ia ba tu ia sa no mo le pionga Pristene le malu tau ma vai ma so e se me pi sa no ia sa nele ma to le fo mrengang pa lo e ma lo la tala fa fo ma ta to no man wian pa mo tai no fionga taito e lei stemia sa no fo ia le fionga Pristene fa tai le nei ana leo ia me se fo ia ni so paanga waia le lang sua mai mo tu mai rona tu tau au ia wari le ni fa mo ai ina ona o te mo fafsuta inga mo nisi o la to fia maua msalo pe lua lau le toe o to te lava le vala au mai nisi o avanua ia wai tato e kwa ku ke muri foi le ai o sa tu o tu ai o le fionga e whelau tusi el maftanga fionga ia tui pasina maali la faele ia o ia le e whafsuta ia nisi o vai lupe o te noa fionga tia kono pa e mo nei mali numero te poni taimi nei pa mo la to fia mo ni lau pa mo ia whapenai le fionga Pristene o numela o all watasi o tolulua
tolu lua tasi. Te batulu numela o lua tasi o tolu lua tasi. Ia, pe walau me fo ia leo se fo ia karolo to le fo ia po au nei ia pe afia maua se so soani nisi o whamtalanga. Ia ai na la fatu le fionga presidente ia u matu ro matu no malanga whanloa taitu. Ai lava anele. Whaftai mo lewa noi mo na whaftai tātou sponsors au noi ia te mali nei ia o sponsor o le tātou coffee event ia le ua tā pena mai le eveni New Zealand o la tau o whapena lango malosi le wha moe le nei o nisi o wha moe a mese fo le wha salalanga le nei taito o ia o le lango malosi le whionga i ngal mana tai ngal mana le ti mana o se o autos ia e ona ia i le wha moe i tātou wha salalanga o nei ananafi ia malvaya so wotona ia o nisi nao vaenga sa fa pena no long sua mai le fionga ile aloli fionga ngal mana tai ngal mana a o sponsor mo le nei fa mo taito ia o lo au mai lava ia ile le nganga fa fitai ma le nganga fai a inga malisi le nei ia o sui au ai uma lava le maftanga le nei nei tama ia a mai se foi o faletua matausi sui au ai uma lava o le maftanga manisi ia o ila tōni nei o lo fa tupeina ia le nei fa moe atoa nei te ua pa uia te au a o lo taltonunga ia o vaenga umana na e tauna fa fitaia fa pelo se fa mtalanga taito sa tu uile tua le nei fa moe e tua nia sa le mate fo ile fili ma le ti apolo lo tamu fai le peti le maftanga ia manisi o vaenga ai o te talitonu o lo fa atasi pe le tua taito le maftanga musunga le nganga ia ina ia maia manatu le fa vai nai le nei maftanga o le nganga le na a le nganga fa fitai pe ona o fa ia tu te mi o fan ma to te fa fitai ye na hasu mai le ngasu o le taitai ao le te mi o fan o fa ilangi le fo launga ai me se fo ye o lo so i fu mai pe o le mato fa fitai le mai se lava ia fionga i li felela fionga i sunga i faia onga fionga i felela sa ave ma pule a onga mai se fo i sunga i te akono ia mai lato uma lava o lova penao na lato sila fiaina le fainga ta o le tautuina mane a o tawina i tutono le onga sangatio se fo le nganga fa aftai lea taito male stalo a fai lava o e fa afonga mai de temile nei po oe le tamatuai ale manisi sangatu Yosef a Fiafia Mai tātou mafu tātou patipatia le alofa maleanga le lei o le atua tātou te tu o i le atua mea uma o le atua o le tumu ma le tamau ainga o lo iei lon sosia ia ma le tamau ainga e fesoa soa ni mai mo i tātou mo whatever not a taito le nei te mātou whelua i ma le fionga le li pāri nia le aso le nafi ave fo ina mātou whaamunianga ma le mātou anganga whaafitai ona ua mawhai, ona ia au sia mai foi, ia le tumtumunga o taita inga, ia i tutono si o tātou māloto to atasi. Ma ia le talitonunga, a whai au i eisona mālosi, a le o atu, ia ua whai atu sana message foi le whaamanuia, ia i lungo le online, ia peo se nganga o le nganga whaafitai, o lo o manuia le fionga le di pānemia. Ia mai si foi, le whaangaloina, taito nai o mātou a inga, i taito o lua mawhanau, o lo pati mai ia faia le faiva o le fepo o le pati ta oto e tu tonu o mota malao i ainga o lo tapu mai au wā ia le nei wha moe wae e le o whaaria i ruma ia tali tonu o lo o lato tautuaina ia so se o tualava o se tamama se tamali ilele o lo iei se tina o lo iei le fautua ma le nganga fai ma disi ele lei ia peo se nganga le na taito nei umis whaamtalanga au toe whaafitai atu le pa ia ole nei ofisa sunga le tamai taipule ia ane wa leu te tau whaalongo e umaloa ane o lau sunga le awa ofisa ia sunga le rifai fia ia leo pule nei au tia ma tawai ma seo manu ia o la tau ie whaia mai lau i piti so sini au te tali tonu la o le nganga whaafitai mai le o ia au masui o le maftanga amalis i New Zealand nei whaafitai o lau tau pule lea
Ia, mātou te wha moe moe le atua, i le aso atai au, le aso tōna, wha pia fo i le asa. Mau oso mātou malosi, o se wha sirisiringa, o le vi inga o le atua. Ia, soifua, ma ia manuia. Lia le wha moe, malu pia vole pia ngā tia kono ia sa nele, te ngātou le poa, tātou pia loi pia, pa soifua ia mo le neas. Ia, soifua ia. Soifua. Moi votu. Amo. In this update, the government's announced a ramping up of diagnostic tests. An additional 75,000 diagnostic procedures will be delivered this year through a $65 million diagnostic improvement plan. It's things such as MRI scans, colonoscopies and colposcopies. Lachlan Rennie has more. Health Minister Simeon Brown says the aim is to reduce wait times for critical diagnostic procedures. He says long waits not only cause stress and anxiety for patients and their families, but also delay the start of treatment and put extra pressure on hospitals. Brown says they're also working to grow the workforce, with work underway to expand training places to meet future demand. Another record payout for Fonterra dairy farmers. The dairy co-ops announced a 13% rise in operating profit, earnings of 71 cents per share and a full-year dividend of 57 cents per share. It's confirmed a final farm gate milk price of $10.16. Business reporter Michael Sergel says that's much better than the $9 payout it was forecasting a year ago. Heading into today, Fonterra was forecasting a payout of about $10.15 following a period of stability in global prices. Looking through these latest results, certainly above where we were thinking it could be. Pleas for urgent government action as student extremism appears to be rising. PPTA members are seeing more misogyny from young boys, xenophobia and anti-Māori rhetoric fuelled by algorithm-driven social media. The union wants to see professional learning development for teachers aimed at managing this. Speaking at its annual conference in Christchurch, teacher Paul Stevens says pastoral staff are exhausted from this issue. He says this isn't a future problem, it's a crisis now. RMA Reform Minister Chris Bishop is welcoming Auckland Council's new housing density plan. It will see greater density near transport hubs and fewer homes allowed in natural hazard areas. Bishop says Auckland Council originally came to the government asking for this. We said to them, look, you can do that, you can opt out and adopt a new plan, but you've got to upzone and allow for greater density around public transport stations. That's news. In sport, former All Black Murray Mexted's calling for Tupou Vai to return to blindside flanker for Saturday's Bledisloe Cup test against the Wallabies at Eden Park. He started both Springboks matches at lock alongside captain Scott Barrett after playing the previous 4 fixtures in the 6 jersey. Mexted says size matters in the second row. He's playing very well, but it's the same old story. A good big man will invariably beat a good little man. He's 196 or 197, but he's not big enough to be a mainstream lock at top of the tree level. The All Blacks will be named at 12:15. Swimmer Cameron Leslie has earned silver in the 50-metre backstroke SP4 class at the Para World Champs in Singapore. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Tasilima Ivatolu Amo. Radio Samoa.
Se fu Mario Suau pelise me kaele a fuli mai lo tua ole na au ke pali. Yo e. Pai me pipia, ma le wanga e tu le wiki. Le wa spriva vilu te wa te ele tu la su tasi pa ponga maro tato tu no au na to tato tana I vai fanua le ngana peritani au I ngano tane tu la spudulua au na tu lona lua tato tana e pe ona pa ponga I le so mai le tautua au tanga mai tipi au tanga mai pa na misi le valu mau le sulua ia pa po misi sulua ia au ia se me atu ngalo o fin ngalo ia io le se me atu tu vale ia lo foi lunga koko ia o so le so ia ka wingi vai ala o le pasi muni ia ri ko mangongo la le pitu ia to pa ponga la ia ko I kago to na tu muni na ta tana I le to lai pitu I le fiafi. Ia e tonu lo o manuia le mano le tātou tunu. I le nei vaenga po I o le tai au tātou mō mai le stofi. Lua su lima o se te manu o lo lima. To e whata alofa atu I ate ore nā ptoa e malei fo mai nā kāsu lua I oe. E maru tu lai mano lo heri e le spulkot. Vai. Manu tu lai te tauna e mano lo. Ia te tonu. Tātou e le o le vatu. Ale lua I o le koru ia kuza ngai so ku la fongu ai a mo ale le ono po le ono male apple pitu o le lambo le manolong o le lambo le manolong ai le mo le fulu ai va pele lambo le manolong kai ai varas nga le fulu ia o le na ia balu tu la tonu manolo ai e balu po I au I pu vai tau mapa e tau na tau mapa le aso wai fa au kara ia de o kara fa po mai kai mingai Banu au I pu vai tau mapa. Al mele I kako 2.5 liter o le Sprite. O le Coca-Cola. O le Fanta. Eo. Kau kuku ese la kamanga. Eo lo petalia na met so I fo mo na so I fo mano lo ina. O ese le manga ia mo le vai. Vai tau mapa. Ke masangi ai lo. Mo kua e le pia se vai se monia. Tai masangi ai te mi uma le vai tau mapa le na. Ia toi pata alofa atu. Au ki nani manu tu tua au le manu le tātou tunu ia mai se lava nai tua asi na se na mano le pale mano fo le fong mai le manu le tunu ia mai se lo tu talia ina o lo whatau wa ai maota malawa tono lo sa pre venga le venga tātou maputa I ne vaenga o le stofi whatapitu o ngānu venga ia lo anga le leile li lo tō soi fuoro mātou wona tau tua ina lo tō pa ia ma lo tō manu tō whatalofa atu ai talofa nama whatalofa e tono e malo le atono ma lo tau pati mai pe o tō le au mani po le la mai vava ai atu io e oro wa pe na tō maputa mai ia pai po ua mānaia le wako musika su pe pinoi ia nisi o porklame ia o le ngana tātou esel mangai te mita I ta pai pio ke rope o le na ia ma lo fa tai I lo tō manatu mai ma le whaafonga mai I le tautua le radio Samoa su lima e ma tōru a mo tautua mo I fitu aso le mai aso lua spurpai tula ia le pō mai atu fo le whaatatano ina le pionga le presidente pionga ia le malu semu stiti ia ma sifo le pionga le tiakono ia sa nele ia ma le sunga pai atalolo tō le fōa ia ele au le whaamoe le angai atu le weekend whaamanatu ina o le fitsu lima tau sanga o le talu ona ulai mai ia le sangato Iosefo I Samoa fitsu lima moni saunoanga nisi o penela ua ta oto mai tia sātu lo wa pai langi po longa nisi po tamani au nisi po tamani o lo o mai taimi nei o lo o maputa mai ia o le whaamoe na whaamanatu ina o le fitsu su lima tau sanga o St. Joseph College pe ona sili fia maro le tātou tunu. A pai ona I fia maua sau lau, o lo toi lau e tōru pe whaare I lau whaalongo atu I le presidente ia maso le lato foi pe tola au nei tai au. Lai toi lau, ai le lalo wala au le oru tasi o toru lua tasi. O le oru tasi o toru lua tasi. Koe lau kasi ala mea lopanga ngau pa ulau pe. Ka upi maulu pe. Oru tasi o toru lua tasi.
Pea pia mo se lo oe malo ainga oe lango pa mo manisi. Patala watu ia heota mauli matai ma no le mai pe po ia hawi potipara ma ainga ma no lava pa tai ia o le ngata lea o tou mino ia pa tai ma no ma mai o repa Malaysia lo ma puta mai mo mai sini Australia sunga ia sasa eskeru marfatua ia mano fano lo patu so ia po ngan wenga sasa eskeru pa tai ma puta mai nga tailea sunga le pa penga ya Johnny ia ma yo folau ia malaika lesia e pa ka sa ifanga tu ia mariksa mo lo ma puta mai lo fa tungo lo mria longa wenga ile lofa malanga leo le li lo mria lava e ma to ile lofa le tua pa o tanto musika so floi se ia pa ia po ile tu lai e se fululua su ia po ile no po ona li mai po ile Talenga ya ponga moa, por talenga ya Fransa la pai, talenga ya se manu Francisco ane toto maputa, se pai po sai mala fiafi, ya se va ai po ane se por clame panga solo toi, ya o tele tu ore na fo, ya malanga pa analo, ya nga ia tu o tusi mai, ya awa ne ngalo a fi se ona popo va.
Sole, eva mai pese, malo fa fonga Samoa, malo fo ile vai le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson.
Fiafia Mai Rentals se whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulu pasenio le apa uma walano ele tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foile umi e te whao ngai nai. E mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele whaleolo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foile whaletali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo yeia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalawelawe ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo iai le tātou account i Dusila. Be la fo sao fo i le Moana Rentals. E whao ngā i le Pacific Easy. Be whao ngā fo i le credit card e whaatino ai le tongi i nolo sa. Mori si whaaptalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau. O tasi ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer oe i le Moana. Be asisi ane le Facebook a le Moana Rentals. Po le tātou upengata whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whanau witi. O tuipui le COVID sfuluiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i maangele i taftafane o le McDonald. A Manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa. Tasili mai batolu, amo. Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe, talo whalama. Tuisa e peru e leimo alo na whai upe lima. E ui lava ina o ia o le alo a o mea sa pōpua ngā te ai o ia. Na haoa o ina ai o ia usi tai. Tusia e peru o Yesu na haoa uina. Ia usita i ona pōpua ngā tia umma. O le upo i le ngangana e lini o le usita i o le obedience. O le hopa kohe. E moa mai upo e lua o le hupo o lalo. A kuo o le whaalongo. Lo ruinga whatino o le pito i lalo po o le vaenga mau lalo. E whaalongo ai. O le ustai o Yesu na o wina i a ustai. Ai sea, o Yesu e iai le poto uma i le lalo langi ma le langi. Ai o le winga le au mai e le eperu. O le ata e tusia mai. Ona o le ngaluenga ma le anganga ma le mawhawhau ke riso. Nā ru ese mai i lona nofo ali. Le loto ma le anganga maulalo. Ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu nā ru ese mai. Ina ia iai le lalo langi yang sala. Pei ona soifua mai le whalo manu. Soifua mai i le ainga maulalo. Nofo ma milo fatasi ma tangata anga sala. Ino sia maulangia, ta wembu iai tangata. Te e ona lava tangata iutaya. Whamata e whaingo fia i tupu. Mali i o le nei lalo langi. Ona latou ese mai o latou nofo ali. Mo latou tūlanga maurulonga. Ina ia whata i masawa pali whatasi. Ile maulalo o le olanga. Na ola e whaola. O le nei le moni ma le wha maoni. O le usta i o Yesu ke riso i ona pua ngā te uma. Pai lofa i ato oe. Ma ina ia wha a toa ina ai ma a be Yesu ma tupunga o le whaortanga. O le ola e wha vau a mene Yesu. Ia usta i loa tātou. Usita i a Yesu. O a manatua. Ele lei
Moe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua toru fitu o lua no lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu ma le malu Norman Spencer Drive in Manukau City. O mai, tātou wō ne whane o reni, tātou vi in whamanu I lona suafa. Si pong maria everlasting grace, ne po paenga o le tai au pa mai antu ai le tātou porklame pe ona whaponga maro le tātou tunu u ele leimo. Oe, ne nama porklame lo te penai nai pasta solia lo longa I o sua, moni te whamano mar papatai, o sunga pasta solia, mano tā pena, saun po nei porklame, I le mai aso, le masina o le tau sanga pamlia le ri, ngan we foi le kan sia le ri, ya, mi foi ngan benga le tu spa ponga foi o le nei por klame le mo oe, mo mori atu lo to soi foi ngan le mo matai, I le aso ata au. So le ma vinute ona ta le o le tu la, spo loas we foi le on po, ya ona, mo mai foi le lenga pon mo Ringa se umanu Francis Ione tau te maputa se ipa I poe se taima le fiafi ia tari tono lo manuia lava le maro le tātou tunu o I tu langa lo pianga ia mai se lava le tāpo inga tu asina sino le atoro tātou tunu whama no whaatai o whaiwai tāpo ia ea e manuia
Whaptai no tō manatu mai, tama whanau Samoa, pe lama o ngā lua tu e fio laulai, o lo tō manatua e la o tō tatano, pe poi leo whengāre menga tatopia lea tua, wha lor whai tatano, manuia ai, whaiva, o le mamanu le tunu le mea o lo nopia iai, mano nopo ai, mga lua ai, ia maspo leo o mapu mai na yalong whanau, e manatua po le tō tatano, leo mano lo mai a o ngā whamano whaptai, ia ngā lele li i mōbel so i fua tulo e tu asin sina i maota malau a lo whantai tō maotou. Mana tua pe o tō le stano. Ia tari tonu si le fia le li mea o mo lana wha mana o longa pa i atu, pa i ane, pa i fo. Mo le tō mano si au ona mo i amalon pina ngano mai sipo lau whingaronga pa i ane tua lo wha no no manu a wasa mo atai au wha mnia le li la o tō ngan wenga fōla fōla mo ni nganga ya ina mo i amalon malo mnia le tulu e mamao malo le tulu tātou bala ia i nofoang ia ta tono tau sia pe tātou mulang ta sia i tātou whaamlianga sa atu sa mai ia mea le soifua mai sa lava le soifua tulu i le tino sili le nganga o lo tātou au nai mo i amalon pina ngalo whaptai o repa Malaysia lo maputa mai mara inga i sini au salia sunga ya tau meno whaptai maputa mai sunga ya sasa eskiwelu wa ko ngā ruenga ya lo whajuso o volen ngā ruenga ia pe po ia whai to anga whale po wawe ia o lo maputa mai mara inga i mangele ma lo whaptai ia mai se po le puli o kausa maanga se uso ia kalamba ma le paritua ia vai ma le nofuano lo whatu mo o lua ma nona va whaptai ma mai kalamba vai manuia po lo fofuanga e mai se o company ia sanga iale ai o tai whamnia ia patara patu po i le au whaingaruanga malama o lo ngānu lua e tau tua le tunu i sosiala tō tele o tau o lo ngānu lua e tau tua le tunu i sosiala o le ngata i whale o loa whale ngā osi aile whonga tau mawha tū langa tangata marana i whai o pisi nisi ua whamnia aile ma manu le tunu le ngata i au te oro nei o atunu e mau ia alofa tu teito mo o tau whamnia le li au tau pisi nisi ma o tau ngānu wenga o whenga iai toi whamanatu a o le whamaoni a o ni tā ua tupe tā ua lo whamaoni lau ngānu wenga ma lau pisi nisi o whai ia na e la ngona leo whamnianga mai le atua e leo se Fiafia Mai o tonu ai pautua lama mo tātou uma lai ia se panga mo le whamaoni o lau ngānu wenga o whai o lau pisi nisi o whai awane i whātaua ina tele le tupe ai ngalo e lo whai mele lei ngā lue mai ai lau pisi nisi whapena po ona maua ia au tangata e ngā solo atu ia whapea e mana ia lau whaalifu ngei ole mkoa maa ngai au whaalifu seki me uma e te toi sila po ia lau customer ngatai au ai whapea lau o whainge lau whaalifu ole mkoa maa ngai ai whaale tonu fōringo ia pe malo le upa peritania the first and the last o lau wa inga mua o lau wa inga mulina se sila fia pe whatu lau tala o no whane sātu ia maa upuna le mātou tūlangi le ia mātou. O nau sila fia ni oi. Le upo le atunu, le upo le atunu le whe mai. Muli mai ni oli a ni foli. Muli mai ni oli a ni foli. Mua mai anau lo whonga fia marau mata ata ngā. E ke rau le dei ke re kau sami. Ai wa pēr lai pa mana kuko. Sorry. E koe kuria ka i ka ripo ringa o kuko. Ea pātua i fo, ea pātata la fonga. Ea e mātango fie. Manuia o tau pisi nesi ngā rue ai. Tau tua lea tunu pia labo ngā rue wha manuia lea tua. I Aotearoa nei mātunu e mao nu tūtua oi. Ea whai mara wha maoni. E te maua le umoro waso. Te maua wha mnianga. Mai te angai fia fo. Waka o fo ia. Mora pai pisi nisi. Mora e long hours. Ia, e alunua, ia orena, e umi tu lainga lue, ai on sai, on sai mara pa maoni, e te mau ai mea sili, i le alu ilu malau pesingisi, a pa pēr lau e, whakakope vo ile o kau wha ai uru whainga o ka kōkuka, ia longo winga i le manuia, ia whakoi fo, ai e manuia lama,
fa moe o lo ia mala le tunu ia mai la to uma fa tai anti oli mal no foalo mai clean iden oli a lofa te le atu mo le tina fa tai ma puta mai lofa mo oe mal no foalo clean iden lofa atfoi le Hiunga te a kono ia mara te kai lua iwa mal fa tua me le ane fa tai lo loto tele mal fa tua levan fe ngai mati ngā o tino tulo ngase o tino mara te kai o lo fa tua le na se maua e lo manos o lo mana tua pe o tau talo o tātou mātua whane nganga sunga to ina maftanga whane o ngā mal fa tua e ala ia me se le malu si o tātou e kare sia o lo mana tua pe o tau ele o ato le manos lo fa te le atu ia mantua volti na mantua ia la urto mau tanga se ngase o tanga ta matua le ngata ia te ia o ila tau manava o pata o toria i ngase o le tino so se mau tanga se ngase a lo fa te le atu pe po ia le afine atu e tu lo fa atu tina popoa ma lo tele le se me pantai le ri fa mano longa pa ia tu la fine atu e tu ma lo lo tele popoa mai se ona ia walo pa mia le ri mai se si o tato e kane sia ta fale o lava nei ano pa na fa mia le ri ia lo fa te atu tomaiti vave o tato o ngā ta penanga loto tomaiti o le vave ai le hopo o le parisa ia so se e kane sia la a lo fa te to mai se la whangaranga pa ia le atua fa mia le atua po fuanga o le neas. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5-5 Great South Road Manukau pe wala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu 5 tausanga o tautua ma o resta leino fo i mo le waino lo mota fal sam fat fainga luenga fa peli pe ino vai vela mo nga umu fal au mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu lua no tolu ono fitu ono lua o lua fitu lua no tolu ono fitu ono lua. Mana tua e pāngota malipoto. O lo suita vale o manochku maa, mai le whae tua mangele mo o tāhuhu. O le sunga e manochku maa, na i se whea mai tangata e toa se funu male ono, mai le pasina mbule masina o mea o le tausinga nei. O se tangata e toa le loto maa lofa i tangata. Pālota malipoto, pālota mo manochku maa, mai le whae tua mangele mo o tāhuhu i le pālota le local boards i au ki lani. O le nei whasala launga o whatanga ina mai le susunga e a manochku maa, so atu si se funu walu Masters Place Favona. O ta pena se whatasinga lo ainga, se toa na ia lau e kalesia, pe o mo miani o loa mo ngā sesenga. A fio mai loa i le Big Pots and More. O le ngua fōle na o le whalo loa o le Big Bear. Te le ulo la popoa o ngā umukesi, steamers, pressure cookers, hipo mata e tae whapea hipo pepa. Whetau i le leimo loa inga e kalesia, caterers ma so se wha moe moe. A fio ane loa i le 353 Great South Road i Otahuhu. Pole shop lua valulua i le Westfield Mall i Albany. Le Big Pots and More. So se o loa i le nofuanga e tasi. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Ono minute e ona tāna le tola sulua sa mo le tonu pele whaaptei tēne lau tāpo inga whaaptei loto manatu mai i lo whaatau waa loto talia ino lo whaatau waa i mahota malawa ua a e manoa i po i whaibole ne po i tuaso tātou mou mai le uta pena mai le talenga ia whonga moa pa talenga ia seo manu pransi seo ane tau te maputa se ia pai po i staima le fiafi whaapetei whaaptei tēne i loto wanga le lei molo to alofa mai leis pai vai asa ma se mau upo e whanenga tai whare poto tau tai se la natu yama whama ngalo le o ona whata waa manuia lava singo le nei aso i le anga le lei mai o lo tātou matai tātou te pe loa i pe tāru sanga i le alofa ma le anga le lo tātou atua taiso taloto le au ona soifua ma ia manuia
brothers and sisters. In the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I." Goodbye, my friend. Goodbye, goodbye, my friend. I am going to leave you. I am going to leave you till the end. Maybe someday will we meet again. We'll meet in heaven, the place where I belong. I praise your holy name, dear Lord. Here I pray. O mawhai na awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofu whaere nei asa whau le tātou utino tara tau longo usi mai alau whaafonga. O le mariu se li tolu sulfitu tau sanga le matua o whanga tuli masamata itai. I se vevesi na fiai nisi o tangata mai whangawhau masamata itai na masino iuni o le tau sanga ua mawae. Wa whaasala i e le whaamsinonga mawalunga i lana whaai unga. Le na mōria i le solitu la fono o le whasi o di tangata pa i valea. I le no fosala lea i le whalipuipui mo le umi e fitu tau sanga. O fuatia Cameroni to Lovae, e iloa fo i leisi o na swafa o fuatia tamalongi vaitongi o whangawhau masaba pali i. Na ia i o ina mōrianga o le whasi o di tangata pa i valea, umi o se a upenga matautia o se la au malosi, o le itu ainga o le luas furulua semi-automatic. Ma le mōrianga o le umia leo o se la au malosi, e le i leise ne ina wha le tūla fono. E peona si le fio le vesi na tūla i mai le pō, i le vāo tūpulanga o iawhio anga i savai, na mafu ai na umia le ua nofo sala nei le to ese, le la au malosi leo lo wha i loa i le wha i unga tusia, sa iai ni utu tau se wha. Sa wha i loa i leo leo i alatu suenga, ina ua tau nuu fuatia le malai o le lotoa o le whalea onga o whonga tuli, ma sa mata i tai le pō, le ana tupu ai le vevesi, na ia wha papale la au malosi, ma o le pululo na whana a fiai se vaenga o le mata, o le ua maliu, le ana a fiai malo na whai ai se i tulou. Ma o le mafuanga leo le maliu e peo na whai loi le lipoti e le mai. O se vevesi na tupu i le late le sfurulua i le pō, e peo na whai loi le whai unga, na tau ai ei mamaa ma wha papai ma la au malosi. E se furulua tau sanga na amatai le fua le wha salanga le wha amsinonga. Aina to se a isi tau sanga ma masina, ona o i tū le lei mo le ua moria,
e pei o le ifonga ma le lenga na whaia i le vāo nuu na awhia. Whapea tāu mafa matupe na tu inatu e fesosoni ai, i le lau awa maisi tā penanga o toe sauninga o le na maliu. O te toe ai le fitu tausanga ua tuli, o le whaasalanga lea mō fuatia. O le na maliu, o iu peli siriva mose, po o whautua tui pea o sa mata i tai. Na maliu o ia le whalemai whai tu malo i fo i lalo, i le tai au le asonga fua, se furu fitu o iuni o le tausanga le tenei, tua o lua wha. E au i le malo no uia a wala e whaatino ai ngā ruenga, po le process, pe a whai e te tauna toi whaola tupe le ainga o le pāle mia ua whaatupe ai, le singa ngā se ngase i New Zealand le te tai o le malo, le sunga la audi le mali atoa le ua tea pola te Valfosi Schmidt. O se vaenga leo le fina ngalo le sunga tui la epa lupe sori aise i lele malia lea ngoi, le te tai o le vaenga wha upu whai e pui pui a ia te tau tangata, i sana tusi le whaatonu u whalawa i tele aiso na fina ngalo, ma ia fesiringia le whaasara launga mai le ofisio le so upo le malo, le ana whaelo ai le tuua le tunu o le pāle mia malo na whaletua, ona o le si ngā se ngase, e pei ona iei nei i Aotearoa le te tai o le malo. O fesiri tu la epa pe whape feo na le mawhai, ona whaatupe le malo le si ngā se ngase, ai o lo i New York i Amerika le sui pāle mia, o lo malanga i le first class i le valele taunga tā. O whaalia i fo i le te tai o le vaenga i pui pui a ia te tau tangata i se tūlanga māsarusaro. Pe a whai o iei se pātiro na tolu po se third party, o whaatupe ina le tuua le tunu o le pāle mia mō siaki whaafo mai i New Zealand, e te tau ona whaailoa po o ai o lo whaatupe ina. O le pepa o whaamtalanga whalawa i tele mai le ofisa so ubo le malo, i le amatanga o le nei vai aso o lo whaailoa ai. O whainga whaavaya le malo, e anga waa le pāle mia i siaki matonga fitinga whaafo mai i New Zealand, mai whaatupe ina antoa e le malo. Pei tai ono le tūlanga lo i nei vai ngā tupe le malo i le 25% o le tala whaatau o le tupe, o lo whaatino ma whaangaio i ai ngā luenga le malo, o whina ngalo ai le pāle mia e whaatupe lava e lona ainga, pa sese o waalele le tau o tonga fitinga i New Zealand, ma pitanga mō le pāle mia, mō le teimi nei. Wa amata tuli le whaasalanga i se furu tolu tausanga i le whale pui pui, o se tama uono se furu lua tausanga o lona matua, ina ua wha maonia o na mōrianga, o lona whaio ni soli tū la whono le whaia ainga wha malosi, se teine titi le titi e se furu lua tausanga le matua i le teimi, na tupu ai le soli tū la whono. O le se furu tolu tausanga leo lona whaasalanga ua tūli whaatasia i maisi o na whaasalanga, e pei o le wha tausanga wha whale pui pui, i le soli tū la whono o le whaio se whasota inga tau whaia ainga, i se teine titi le titi, ma le tolu tausanga wha whale pui pui le soli tū la whono, o le whao o lima mātanga. O ngā iwa inga soli tū la whono na whaia i le ua nofo sala nei, sa whaatino i le vāle tausanga i lua afe lua lua, ma le lua afe lua wha. Ma o wha mau maunga leo leo lo wha ilo ai, e se fulu tasi ngā iwa inga soli tū la whono na whaatino, e le ua tapu e le wha masinonga na wha ilo na suafa, ona o le pui puinga o le na fia. Ua tapu foi o na wha ilo so se wha mtalanga ilo ai, le teine titi na whaia i eile soli tū la whono. O le whanua noanga o le wha masinonga, sa iloa e le tinao le teine titi ngā iwa inga na tupu, ai maise o nisi taimi, sa alu le ua whaasalaina ma piki mai le teine titi le no fuanga na whainga aruenga ailo na tina. Pei tai o le ainga tua oi, na longo ina leo leo ma tau fia iloa le ua molia, ma ua no fusala. O leo batati atu o le wha masinonga lea tūlanga i leo leo, pe whaia i ai se suenga mani morianga. O se tasi o li italabou o se tama whanau a Samoa, e iei o na so tangata utoto i tonga mawhiti, o whiriwhiria na whatunga whauna ponei le tauvanga le teo whawao malo, le APC a Australia e au tū le sa ilia, o se tangata e tāle ni e le pese, ma lo tolo toi fo i le ati na eina o le musika i te tono o le Pasifika. O le tauvanga u whaingo eina o le Pacific Break, lua o lua lima, o whiriwhiria i ai le Just Escape Iva lima, o se ingoa o lo whaalawi loa i lunga upenga ta whailangi ma wheso ta inga whao na ponei. Whatunga le li televou o Last Gustav Bell, lona tua ātina o se tama i te itonga, a o lona tua ātama o se Samoa, o le sunga i a Louis Bell. E toa sfuru tangata tale ni e le musika ma le whatuina o pese i le Pasifika o whiriwhiria,
mo le se ili ngā siampini o lea tau vanga, e peo na au fiei ma lea alo lea tino. Ai o lo pepese ai foi, manisi alo televou lea tino i ana whatunga. O isi a tunu walau tongia mo le sa ilingo le siampini o le Pacific Break lua o lua lima, o Solomona, Papua New Guinea, Fiji, ma Vanuatu. E toa lima tangata pepese mai Papua New Guinea, toa lua Solomona, ai te tasi sui te uwa mai Fiji, o Vanuatu, ma Samoa. Sa iei fo inisi tama whanau tāle nia o tātu o tunu ili musika, sa a wai le te uwanga le nei, ini te usanga elei ma mawatu.